bahwa sa kamu hagati lain ti yung kamu minister hapo kasarkar jalan. Karay yung kabinet negasi pagkalaki rap slema owang negmiti pagba namjong chnong hagini santal ligi snem kibaca pri department snyau kmena wata kani ke sarkar hapo ke jialam yang kontrak ke sama wanga kamu minister of education dayay change dayay pakala ya ke landscape yang ke state ke yang education ane keski karay yung kabinet kemenongkong yang sanksyon ki pus naibenta ke Shillong Engineering College kawa krekam nanu July unus number 1 kawa karay yung kabinet to o sanksyon ni ke pus ya ke College of Architecture and Urban Planning hapo tura kawali karay yung kabinet naibakat kam ke new education policy MCAM yagi biek MCAM ke 4-year integrated course naibakat du arjar le paucheneng MCAM ke kiwajak pendek ke su snem ke biek course yagi ba NKV ke yang sarkar ke biek tura College of Teachers Education rai waktu sedang ke BSc BCom plus wa hajwai dapat siya ika hapo ka People's College Kariwar College Penursla dapat siya ika hapo ka People's College Kabalawan College hapo Umsni dapat siya ika hapo ka People's College ka Crossing College hapo Muplang dapat siya ika hapo People's College Kasnapsing College hapo Mukawi wam kambay to wa i kamarit ki kons krok yang i kakabinet ni raiga wata santali ki post ni beta ka commerce stream hapo nang talang college to sanction ginne ki kena yang ka war jan tia yang i ke 7 amrem oh ya ke ulai become to de chajwai to de chna ni hanong talang de ye ke ulai ya ke bi okam how you snem udang wan sagawi ke rai yang ke kabinet ne kawai to wi education to